MAMIT vision CHUNGA te in ZAUH in chibei vek ule H zonan thari kani a tunkar chung MAMIT district chanchin langsar zual ilawngai thang NAKTUK PATHIANNI hi WAIMEDE voisom kwana ani a PATHIANNI ani AVANGIN VAWIIN khan MAMIT KHAWPUI chunga branch THENKHAT te chuan WAIMEDE an hmang venglun branch WAIMEDE chuan WAIMEDE voisom kwana pualin veng chung thlan mual panhi cham faile thlan leilok natlang an naya chung ko engemaw zat hna WAIMEDE thilpek an hlan bok Bazar veng branch WAIMEDE chuan tuk in jing khan WAIMEDE pual hun mangin an member kumina HSLC pastor mi som pathum le HSLC pastor mi paruk tan hena lompuina an hlana January atanga June kumsang hi somni panga chunga an branch minga thisen pe mi som paruk tan hena lom thu soina thilpek an hlan bok WAIMEDE pualin VAWIIN tai khan district hospital a poor fund an pe a veng chunga chungo thlan chwa panga hena WAIMEDE thilpek an pe bok Lungsi branch WAIMEDE chuan VAWIIN khan MSSC ground luangpola WAIMEDE an manga namlam shang entir ni in mizo in fiam na shang mangin section le mimal in elna nei ani baka WAIMEDE chang titan program lim an wat sai bok Marvin branch WAIMEDE chuan tho channi jingkar khan WAIMEDE lomna chanin marathon tlan ania tunkar chungin section in elna shang nei ania zanin hian WAIMEDE lomna mor bokin akharna in khom an mangthongang Simveng branch WAIME po in an huam chunga zirlai HSLC le HSSLC LALTLAMLOVA changthar tin hena choimoina an hlana MAMIT district hospital a porfan pe in veng chunga chungko thlan chwa tin hena thilpek an sema section pathum te tan faina inti siakna an buat sai bok THAWHLEHNI Khan DC Conference Hall MAMIT District Level Committee for MAMIT District on DAJ-GUA to LALTLAWMLOVA District BAWRHSAP HOVIN THUTKHAWM ani CHUAN Line Department shang achanga proposal article 275 subclause 1 lut te clear how ania kumsang hi somni pathum sang hi somni pali sang hi somni pali sang hi somni panga sang hi somni panga sang hi somni paru achanga proposal lut somli pali te clear howin zirchiana nei ania heng proposal ti state level angai twa le ani nu'a Ministry of Tribal Affairs Government of India lakal tlang le tur ani CHUAN hian pibiak than sang i Sel, Deputy Advisor cum Deputy Secretary PNPI in charge DAJ-GUA chuan telpuin line department te antel chahle ani NILAINI CHHMA Khan LED Conference Hall MAMIT-AH Green Mizoram Day sang hi somni panga man ni in LALTLAWMLOVA District BAWRHSAP chu KHUALLIAN ani BAWRHSAP chuan Green Mizoram Day sang hi somni panga mangtura kalkhom tinena chibei bukin sigletsa in thak danglam zel na khovela kan cheng mek zela kan ram ngo le lui nar hum hal hi apoimu ema amo phurtu ber chu keimani theu kan ni angin thei top a malak atul thu asoi tin single use plastic po kan ti tlem achula ramngo mei baka kan chisel na thlingin anghong thaya man tlem achul le ani ati BAWRHSAP chuan changthar lo omle zel tur te tan le tunhuna tan thingphun war mei baka a enkol zui po ngai venturin Green Mizoram Day sang hi somni panga mangtu te chu acha bok he huna hian pusil rinmuana DFO MAMIT chuan nikum lama Green Mizoram Day mandang report toy pe in MAMIT-AH Green Mizoram Day manchan kum sang khazakwa somkwa pakwa achanga sang ni somni panga thlenga MAMIT chunga he ni den chena thingchiak phunto zong chu nuai khat sing khat sang kwa zani somni panga ani thu asoi DFO chuan fire prevention award sang ni somni panga dong tu te apuan baka loman semna hun nei ngalin loman pakhatna rupui chi cheng singa le citation panni na sai tha cheng sing thum le citation le loman pathumna chungtlang cheng sing ni le citation andong bok ani ceremonial planting hi sports complex mangkhong dai MAMIT-AH nei ania he huna hian DC SP CGM DIPRO DFO MGA president le sub headquarters WAIME 10 state tree herse anphuna mass plantation hi vice samporka nei ni in sarkar department shang baka NGO le tlomngai polten thingphun run pui an nei bok
NILAINI CHUNGHU Khan DC Conference Hall MAMIT-AH National Highway 44A Junction to GSA Playground MAMIT KONG LAIH ZAUH TOR CHUNGCHANGAH Department HOTUTE LE KHUTLANG SHWAI TU TECHU PUKE LALTLAWMLOVA District BAWRHSAP KAI NUAYA AN THUTKHAWM CHUTKHAWM hian pudal rin hlua SGO highway chuan kong om dan le adin mun de malak na kalpui tum dan tlang pui soizaw na anaya CHUTKHAWM hian malak dan tur tha ni a hriate soihau na hun man ani bok he CHUTKHAWM hian additional DC department ho tu te tlom ngai po le khotlang shwai tu te antel ani Ningani Khan DC Conference Hall MAMIT-AH MAMIT Town Sanitation Task Force to Puke LALTLAWMLOVA District BAWRHSAP le Chairman ni Bok Kai Shwai na Nuaya an CHUKHAWM District BAWRHSAP chuan tu na changa fai na chungchanga awareness campaign nei chat achul thu asoya khothiang lim le fai ni thei turin VC ten thei top chua mi pui te ne na chataka thokhau zel tur le final ma MAMIT district in ma ason zel theinan task force member de chu chan la turin asom he huna hian PR mangai zuali dudo MAMIT kai shwaina in MAMIT khopui chunga bol lo pe motor kaldan clear ho na hun man ani a VC tin ten an har sat ne tele mason achul na te thlenin malak dan tur soi ho ngal ani Ninga ni Khan veng fai inti siak na clean word green word competition su Puke LALTLAWMLOVA District BAWRHSAP chuan a hong he huna hian Puke LALTLAWMLOVA DC MAMIT chuan Swachh Bharat Mission nuaya veng fai inti siak na nei ani tur chu lom om ati thu asoya VC ten veng fai berni tuma in elethiang him nen chanla theu turin acha District BAWRHSAP chuan Mizoram a khwalzin localin kanram nuam an ti chante jinga pakhat chu fai na hi ani atia hemi konga hian mason zel achula uluk taka inzir tirna nei angai thu asoibok he inti sia ka hian ni somni pakhat chung o torni in te na sang sang som pakhat mangin endik tu ten veng tin ante hnu a result puan ani ang he inti siang na hian loman pakhat na incheng sing thum loman panhi na incheng sing ni le loman pathum na incheng sing khat andong don ani Nimin Khan DHEW WCD MAMIT buat sayin thingphun run pui nei ani he thingphun run puya hian DPO and staff OSC le DCPU WCD MAMIT ten ahu HOVIN thingchiak za an phuna thingchiak te hi MAMIT le darlak inkar kong pui si ra te phun ani Nimin Khan pu HLL engmoya Commissioner and Secretary Government of Mizoram chuan MAMIT District Hospital le Government MAMIT College atlo I Building District Hospital a hun man na a pu HLL engmoya chuan thu soin MAMIT District mi pui te hi Chandrual kan thiam lova kan Chandrual angai hle ani ati aspirational district kan ni awangin MAMIT District hi amoi lo chuan Mizoram amoi thei chuang lova chu wangin na sale zwala thoktur kan ni ati Dr. Tile nurse zinga hoi hom lo le dam lo te ri rutina kan om thina dam lo mang angin an nga chwa zo lo thoktu te kan om thina wangim thi anom pha thin ani atia thin sia le do theilo tan tho ve chi ani lova tongkam cha in dam lo te tan thamwan le damna ape thei ti shereng chungin mi pui ta na in pele zwal torin thoktu te afoi Government MAMIT College Principal le thoktu tenen inkom hauna na yin pu engmo ye chuan khotlanga ram acha a zirtir tu te zinga zirlai no pang aya ma ni hwan lo ram ngai twa kan tam zoka abik takin higher education ka thopui te real return zirtir na I thokang u ati All India Service le Central Service te mizo chalai kan thlin thei to mek lo na chan chu college a zirtir tu ten academic chocha kan pek lo wangani ati tunna ya Government MAMIT College zirtir tu pali thak tu lawa son chwa chungchanga zirtir tu panhi da thar ani tur thu asoibok Nimin Khan siam le na hol MAMIT-AH World Blood Donor Day man ani he hun hi pu HLL Champion President FVBD MAMIT-in kai shwain puzaw nun moya blood bank MAMIT ne na changin report ngai thak ani KHUALLIAN Dr. Larin Fela H DMS Swan thu soin MAMIT District Hospital chu mihar saber thlenga kan tlan khomna ani awangin thisen mamo na a om ve renga damlo le mihar sa ten thisen an mamo huna an man tur pezel turin gal khomte asombok MAMIT khopui chung wai me branch sang te chu achul hun apianga thisen petura an mo phurna an len reng china wangin branch sang ten hena AVBD chuan lom te soina thil pek an hlan bok Kumin World Blood Donor Day to pui give blood, give hope. Together we save lives. Ti ania soy hau na nei anibok. Kochin ilaw tlirang.
State Meteorological Center in Tarlandanin VAWIN khan MAMIT-AH alum library in Celsius degree som thum pakhat ania avo library in Celsius degree som ni pathum ani bolok danin naktuk hian alum library in Celsius degree som thum pakhat vel avo library in Celsius degree som ni pathum ni tora ngai ania monchen khata ro tlem sur tora mulok ani jingdar li le minute som thum pania ni achhuakanga tlaidar ruk le minute riata atla ang Khati som kha Tunkar chunga Mami district chanchin langsar zual kan clear how thai chu ani